Hello paralog session ngapiang sumbai pi paro akan ka video chunga bat ngai ku beli kerpang itu paralog parojor chunga baju kersan bat baju ya le ban kinti ya ka YouTube channel bat Facebook profile chunga de paralog akan ka por ngawan ra koi kamat namar kum u nong song snong nong ka jela amla ban sangap bat ngadon hok ru ban keren ban peni ban kedo ka kanu badai kanu kumdai te paralog ngakwa ban penpau ba kini kisni balalaj bon ki jing kentho bat ka jing keren kami lengba kini di insan sosial media badan iwi kena balap penjaburom ya ka sinong kathau ka jela barapoi bat ya ka jin rio jongi te paralog hanga marwai ngasngo umde bodi ban su cha kentho ju kena basat balik lemakot Andre haka jing sisa badi tenrai nadu na tenrai habo tenrai umi bakla uyaj bakla kitnat lain li kitnat ru kloi ban yat kendriang aba kakhli kambai te kitat keti senugan bai taum de kata prolog badi nong penyai pin haka jinglong samla ka jinglong khna jinglong mo hukum chat bakla hukum le bakla oi ba de bala le bakla nomor kori kusi tu kami hapung tu chat kamde kan ti dusu ni ba kamde ka kumpa jela ni ko ba tap ta pura mako andre kat nangwan ni kai pu chat ka jingle di pakriu mo de bayade bakane ka festival bangayu i ki bro ki mo ya ko tangi ti na bat kami ru ka jing keren ba hap ai ka jing sneng tu na batak lama ko ndei kamak ko ba kong san kalong ba kamdei ka jing bakla tang di na ka kong san dei ka jing bakla jing nong penya manu ba ai bor bat manu ba sha ban sat lang untuk bat unong ruai lane bat international celebrity mo te ba nga su ai nuksa aba pidan kanu ka program hapo yung jongpi kadai ka responsibility jongpi kadai jongpi jongpi ban page kumno ka program yu pibu tapi bu ka program bandi ban bam ban hala ban kerkai pibu dikloi ban hala ban kerkai kinya sat kinya sok kinya le kelamkot kinya le huri hura andai pibu ka program ka bajajai kanya ka bajajai andai song au tenrai ke abu tenrai uyat kulmar tikit tu kinyat kulmar he kitit kitnat kinyat kulmar ha abaka khli kamben akhti kijat te kinyat kasabamon ni kan te kata ka jing pensai baret sunga ko abanong ba ni kibriu ni sula si target itu na ndai ka kongsan hi em na tenrai ide bunia le ban puntu chat no itu kaitan chat le makor hoj ka festival kamde ke batniu de baba kawanda ka roi ka par kawanda kanam ka kam apo jela jing bun ka jing mentoy aba nang aba le da ka don akor don burom ndai dale da kum kini kikat ke long ba hat long bati ada jing long te jende jing po jela te porlok nam ko ban keren pun ketin nomor ba ngayu su ba ong ba ale bakla tang di na bakla ndre nong pi umdi ka jing bakla tang tu nomor ka jing long samla jing long sungsit jing klik snam ka jing mo jing long breu mlapia jing bakla ndre jadi benang nong penyat lane di bendon kinong ikai no ko nong penilenti
om untuk like lan baik kata paman kata bayar kalong kebae baong ban keren Andre itu adalah keren bang melasa bang iya ko tentang sosial media baong bakla bah tangki kena Andre ngidi ban page benya wat benya bah kadawiyu kabakla tangkatai perlok aku abatun semua di barok jadi saya saya komen saya like saya share saya follow saya subscribe saya send perlok publish ya channel di barok